Dragi baštovani, dobrodošli nazad na kanal. Danas ćemo sa vama podijeliti informaciju o preparatu koji će vam pomoći da spasite svoje krastavce od žutila. Da biste saznali više o ovom revolucionarnom preparatu, ostanite sa nama do kraja. Lajkujte ovaj video, a kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Da li ste ikada doživjeli razočarenje kada vaši krastavci počnu da mijenjaju boju i postaju žuti? To je nešto s čim se mnogi vrtlari suočavaju, ali danas imamo rješenje za tu situaciju. Potrebno nam je soda bikarbona, voda, tečni sapun i sprej boca. Prvi korak je da pripremite sodu bikarbonu kao rastvor. Uzmite jednu kašiku sode bikarbone i dodajte u 1 litru tople vode. Dobro promiješajte kako bi se soda potpuno rastvorila. Nakon toga dodajte nekoliko kapi tečnog sapuna u rastvor sode bikarbone. Sapun će pomoći spreju da se bolje prijanja na listove krastavca i omogućiti ravnomjernu raspodjelu spreja. Sada je vrijeme da sve ovo prelijete u sprej bocu. Ovo će vam olakšati nanošenje spreja na krastavce. Dragi prijatelji, ukoliko vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga. Ponovite ovo svakih 25 do 30 dana. A ukoliko već niste, pretplatite se na kanal i obavezno pritisnite zvonce.